Say no to drug pathipian si cherok to kami ke padopong. Anti drugs aputhak number ador solong armu chejenga jai me ke dengpong. भारतीय जनता युवा मोर्चा तुम्पेन बाइड रैली के पमान पौं दिक्रुट किलिंग अरोंग अलोंग इंगडेंग हिनी फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट आंगदुंग किती पौं वो सिग्निफाइंग करा टोकरनी से नो टू ड्रग्स पथेपी एनसी सोचेंग धेंता लोंग चिरक टोकमे इंगनी पौं सोचेंग धेंता कॉन्स्टिट्यूएंसी आंग जॉकपानी के पार्ट रुकासन इंग्लिश एमबी स्कूल अलोंगसी लाबंगसा जायमेक पादुपोंडो जायमेक अलोंग थानबांग लापेन लोचरियो समारा तुमता चेतोंगदो नॉनपोरो वेकिमिया तुमरा की हरमु किरिम के बाद पेगा जॉक हमफांग अलोंग आकेना हक थेता नांगदुलो लांखांग पेन कमल काथार नांकेलो अबिरता मालंग न्यूज थोंगनोंग बे इंग्लिश हाई स्कूल तुमपेन सिपातिर पी पोंसी बालीपोथार अलोंग एंटी ड्रग्स मते से नो टू ड्रग्स पथेपी एन पोंसी रंग सुदिंग से के थेपेन सरलांगसी आरमु गाचे जेंगा जाय मेक देंगपोंग जाय मेक अलोंग जेमसन तिमुंग एसएमसी बोर्डोली तेरांग हेडमास्टर रूपसिंह तेरांग असिस्टेंट टीचर मोहन तिमुंग असिस्टेंट टीचर अनपारता के थेकेदिंगा तुमचे तोंगरुन सिम मेसेन पेन सायांग देंग पचुनपोंग अंजांग सुपर जिप्शन रंग पिनांग किलो बिरता मालंग न्यूज इंडेंग 42 लपेन 112 लाबांसो रिजल्ट एनसीजे 26 जून के फिरखे दंगलो ड्रग्स की चोपेन की पजोक लपा कहीं न काम के संसिल पाविरजी मा फिरखे लोंग दंग देंगोलो सा 26 का तुमी लोग तुमी से ये नितुम का पिनी लस तमे उसमान भान ना के 26 पते ने नितुम हाला तुमी एग्जाम मंग दो कॉपसी पिनी थंग स्कूल में के पिनी तमे उसमान भान लाबांग सो ड्रग्स के हिंग दाल कोठा खानांगी को सिरप टॉक लपेन अदोंग रे रात भान पति ने जनी तुम राग स्कूल स्टूडेंट स्टाफ पेन चिंगुम सी नितुम रोंग सी पोजीशन दामलो लाबांग सो पोजीशन का थान पोलोजे ये थान बोलोगे अपील कैंटिल बाट कैंटिल इसी अपील के चोपन के रेंगलिसन ताता में नंग पाठी को संसी नितुम सुमार थान बोलो लापेन के नंग तुम नंग या ठोले कचाले नंगी गली नंग या किन मांग हाला बांगसो किन मांग के पाचुन था आले नंगी अथेमा नंग पिनी पेन लाबांगसो नंग तुम आता पिहेक में लाबांगसो की चोप हम सिके की क्लेम नाम लोग दे नंग तो फ्यूचर बांग का आगे तो लाबांगसो बस सुमारम ता आन बांग के चिनी देलो लापेंसी लाबांगसो काम में से रोंग लें तुम दाम पन लो रोंग तमें पिनान बांग के लाबांगसो एवारनेस दोलो के दाम तांग सम तक लाबांगसो इंटरनेशनल की देंग पन लोंग तुम ता अच्छी तोंग सी तुमी लो ऑफिस तमें सुमार हम बांग का तुमी गले पिनी तमें थान में सपोसिंग तुम ता पिनी थान तंग चेंग लो लासो पेल के किबांग जिलांग नि बांग के आकी मिस दोपो पुसी थाई कोन लो लिहिन पेन कमाथा बांग के सिनोन ini itu melihat masal pembeli ini bilang pandai na 26 bulan tu itu memang program subsul school yang tight coba tu klaim long lebih ni tahu smart bench tong lo staff tu tong besi ini program angge success tu besi mata lo most probably so program angge international day against drugs abuse and illicit trafficking la so baba ke most students tu mong non problem do most age of so 15 and so say hoituma non itu school long da do smart non so hoi talab ke chulo hoi pen anta pini place ta eno litum simira dengo students to mananda dutin down so pod drugs free with them pa we dai phat la pe wrong alu anta tum da door number door so lo school areas tom ta chu tum du braj lo la sila hoi pa pawir rang pas so program pen mostly directed by IS office so program pa chuni phat at 16 school long ta organize tumi si bang school long ka organize lo ata tumi men return son prima problem do bang itu exam do ko tumi bang class 9 10 do bang do exam do ko si pini bang students wise tong students tum open SMDC members non itu SMDC members of president lo tuge la ta ko ane non na khano smart ma bachini lo prima advantage disadvantage si most probably ke do bostu supposed to dress la sidin ta la drugs ki chopen uwe ki mitum kana hok aputhak nangli api podumhan message ki PGA son doik ma oh la pia podumhan ke most probably initiative and ping ni most probably school long ni tu ke la ke alam si thancho la si practice most probably practically ke hem sumar pia podum si chilang nang po la so ni students of no dak tum long ke do students of so problem do ni tu bata inform binang po so we can give them counseling so most probably
Wosing Pine Kora Toxiani, Bharatiya Janata Yuva Morcha, BJY Matum Penchipatir Piponsi, Dipu Penangbar si Bokajan Rong Sopian, Bide Rally Mate, Bide Kapasi Jengaja Meg Dengpong, Bangso Bide Rally Kapasi Jengpon along BJY Mepu, Jitenbe, Chun Bang Sarsing Tisu, Rupka Sening Leng La Penaria Sanghotum Tamit Chitong. Lasan se Bang Paru isi Sosiatum Chetong Pen, Armuong Dung Pen Bide Kapasi Jengpon si Mesen Pen Jai Meg Pachun Pon, Hanjang langsung pada Egyptian Rong Pinang Kilo Birta, Malang News. Ini nilitum Bharatiya Janata Yuva Morcha Karbi Anglong District East Sahin Pen Patir Piponse Bike Rally nilitum ha Difu District Office Pen Bang se Penedak Bukazan LA an nang palik lo Bukazan LA ada Bukazan Amondol Office ating no sini nilitum non dolo asilalo nilitum Bike Rally bangke ada Central Committee Directive Ating Pen, lapen la State Committee Directive Ating Pen sini tum Bike Rally bang dolo. Nali tum na chini thai pa labang so chikluang bong. Bharatiya Janata Party ke Japon ason asai ni tum han padeng toido. Laso ajai mek along sini tum na Bike Rally tame dolo. Mahajono Samporko Abhijan busi party ahin pen kirlo. La so Mahajono Samporko Abhijan arlosi penangana program bang paklem toido. Laso arlolo la Bike Rally tame. Silalo Mahajono Samporko Abhijan asai paklem ke labang ke kadu beda sini 9 years lo Modi Sarkar ke ja pen ke complete ke 9 years uncomplete tang lo si 9 years ke complete pen mane rada tumhan warsai kime kipi lahaya puthak ni tum apan kon ma kipi tang lahai pat citai pan sini tumhan ta directive peng pilo silalo ese young karyakarta Yuva Morcha pada dak owe kimitum sadi lo lasi Yuva Morcha ahin pen sitame la sarkar ahin pen kipi tang skim samokha rada tum penang long lo lasi hala tum kachini ne tum mandulang je long dedet cetin dedet la posonda doditi lasi aprang sarkar pen jong sepang bardam lote tihek atar mapen ke 9 years ang bung penang anasai rada pan claim pon theklo Modi ke Japon sarkar bang lasi ni tum BJY sitame lasi message ki pikang tung lo ye Bharatiya Janata Party sarkar puthot bang thunang helang muneng parliamentary election 2024 sengkan bang ke parliamentary election dopo lasi ni tum bang ke ajali punonta kaching thura mate development asai bang eli tum long ke along ri bang ya kenang sotlang tema eli tum along ri aprang-prang e papi nai pulo ta non la ningkan kan yang bong la litum council long ke Japon khai Dr. Tuliram long hangsar alang li ke Japon penang an kaching thura amu bang litum thek ponong lo lasi labang so asokar puthot nang helang tua kemang pen sini tumang la message bang pon bo la posona jai mek arlo sini tum by release tame en pon lo Wosing Pine Kora Toxiani, Lakakre Sirkep, Donsri constituency ke Parlu, Rong Plimplam Kovibir Langso, Diktot Killing Arong along Kovibir Langso, Ma Durga Mondir Committee Hin Penchipatir Piponsi, Ingdeng Hini Football Knockout Tournament Angdung Kiti Paman Pon. Labang Solong Aluhi Sarpo Man Pen, Donsri constituency Angkang, VDC Chairman Kensing Ingling Lapen, Papangjang Aluhi Man Pen, ASA Amipu Baburam Rong Pi Lason si Kovibir LP School along, Thanbang Ganesh Singh Ingti HM, Pen Chenglok Rat Cyclem Bang Lapen Jibia Tum Chetong Dunsi Bangso Angdung Kiti ke Pathu Ponalong Aliralon Pidun Rinti. Lason sa Angdung Kiti ke Pathu Ponalong FC Rhino Lapen Auto FC ang Bongsi Pathu Pon. Lapen Auto FC atum ke Pathu ke mesena jok 2-0 goal pen Cipahay Ponsi ki hayanong nam Cipalong Pon. Laso along best player anong e Kelvin Sanggit atau FC pensi Cipalong Pon. Lapen best goalkeeper Rhino FC pen Sarmon Ingtisi Cipalong Dun. Lason si ki hayat team atumapan Ma Mandir Kardama Bang Tipudang Ingtipi Lapen runner up team atumapan Dhonsri Angkang VDC chairman ahin pensi nong ipajir ponsi ingdeng hini football knockout tournament mesen pen pacun pon dilai pen Rostam rong hang nang kilo birta Malong News amen pen ini terbaik tapi kan ini coba kasih putot na susi ini pen ini kan sam ini kecil kadu kabe bakila sumar panam kami pathek pacini japan lapen na susi alang itu mo pia kai stami
aprang ili dun thek jia phan na sini di labang so akhelang ang den edipo tapen nili labang so khela ki bipon mane ili pai madunga ili pai phan nili ni chite mate ka duka be nili tu dak chitu chilang rapet mate labang so khan ili pai phan nan susi kaduka be abang ki abang tu dan hansitami ani ngak longpen mane pathek pachiliap laben nili akai mate nili akai pe laphi sitami alang itu non aprang ke bang je tu hansitami lason thak thak lan susi ki the kabor ikon thek jiap kha ka hansitami alang itu aprang hansitami kaduka be hansita laso akhilang du det akan kali akapre kapre hansitami alang itu lason thot akithek akichini mate lason hekji kunjia hansitami alang itu kan kabor ikang lo lapen thot lang susi nilitu mate nilitu labang so karbi yang long ada atau kan no kedoan ada sitami ini pai madurga mandir koibil lang so athan pen labang so athan amandir lang susi alang ni ma ini pai kana nong na pajumi padukan se chili la sabse khela angdung no sitami ka bol lapen kadu kai nilitum da chitu chilang rapet labang so komite mandir lo Presiden Secretary Pendanglok, Ronglok Asar Pendanglok, Rongerong Kag, Kaduka Be, Arat Pendanglok, Kacing Panipai, Nasi Labaso, Akila ang Dengki Bipo, Nasi Pukot Kirang Jening Kana Pansida, Nasong Taktak Arna Mahir Jumipen, Anso Si Kilom Pidutuk Lutang Kirang Jening Kan Pansida Me, Anso Si Kabang Si Kila ang Dengki Bipo, Kasami Pini ang Pensamini di Kabog Ipon dulu, Kaduka Be Ansong Taktak Si ang Kabog Ipon dulu, Pining aning kanang bang ambong abang buthot kidam tang aning kan lagi pining aning kan bang lagi nomor si bang suri ke kabe nomor hini bang suri ke buthot kidam jining kan akan arnam atu kabe jul chumite lason thak thak sini li sitami li pai long do bom thekten pulutan kidam jining kan akan lagi ki hayang ke nomor si bang suri ko kabe kidam buthot nomor ini yang dengbang lagi suri ko kaso hinten ningap mongke ningkan sampai labang solam liapkan kesalahan cihan itu tapi kadu kali ini kacitong sarti ini makan sarlar kadu kali tendang lo alang itu nina kam dan ciri itu labang sokhilang dengan alang itu kadu kali konstani kan sampai ciri parti lo kacitong mansuri hajar pancitan nasi nilihin pen kudam sibake kekira pen paklangnya lalu curu lo orang ini gitu mikar lo dan ini rong itu ikan kana bang besar pen bang pen anpuan ikan dak itu marong ikan pok cok siap nih an likang lo lapen rong lo curu lo ini kang sam ini cinghon ini citenai lapen apuma alang litung kemat hatek rong cintu nangi lapen rong rula nakela na sumardaman akrang ipon tegi yang sidak kela bilu petante players lapen ang song an itu garbi tentame nilun tegi malang tum kemang pen nilihin pentani teklong lo nincuru lo lapen ni samjin lo lapen itu mo arong adulama madiopani dugama tentame amse aso lason kemat hate pot nilihin beta curu lo lapen nili ningkang sam bangla lo je nili rong nili thekhiret watis nami nili nong nam nili tumarong di kiling arong itu rang sothan lang tum anse suri pacin thur pani ko matha the ko nili matha the ayo ni tame langli madunga pa matha the la yo ni tame anse ninji theten suri kadom mat manda kilo lapena tum lang tum jo la tekar la press mi katung jo an sotong mata ini suruh patlo ham the an sisi Bokalia Sport Association Club League Football Championship angdung kitipon Langfer constituency habara long wo signifying kora trok arni Bokalia pathu aklama long karditang sarthilek thea men pen Football Club League Championship ke padopon along mesen pen angdung kiti ke paman pon Labangsa Football Championship ke padopon along aluhi sar po man pen
Karbi Anglong Autonomous Council Madhuram Lekthe, Karbi Anglong Autonomous Council Sport and Youth Welfare Chairman Longki Bay, Municipal Bukalia Board Chairman Hamsing Teron, VDC Chairman Noren Killing Lapen ke thegiding atum chetong dun rinti. Sonse angdung kitipon along bolong komaji FC Lapen Langfer United FC Hangbongsi Pathupon. Lasolong bolong komaji FC atum ke thek serejok Langfer United FC atum pan golni thapon si bolong komaji FC atum chepa haipon. Bolong komaji pen Rakesh Rong Pharnang kilo birta Malang News. Pini prai cikloyon dokailo Bukolia Sports Association hinpen patir piponsi karlitang sarthelekthi mate nilip hemasar akesar lo nilipolo halang limen pen pini angdungiti mate final match pini tum pajut ponlong lo asi isi ningarong mimi alam ke lahen lo je usumara tum jitu khela ke pathu thekau sumara tum non penangan aning ciru aning rung rinti lo penan arji giding alang litum lapuson a platform thikpon niklong le delo lasinon nilitum Bukolia Sports Association hinpen patirpi ponsi nitum la club league la bangso pathupon nilitum bipon niklo ladak B team do la pen A team do lo asia tumi bangke B team atum lo pini bangke A team la A team B team stami piniana bangke angdungiti lo asia lahai sumara tum pathuta langme pik pik asia alang litum phan elitum aning rung ponang po ke pathu the katum phana bang ke pathu nat pachihung ponang po loke the katum phan loke charli anat elitum aning parung dunang po lalo pelotang te ilitum stami ansose paprang nun thek po lalo nilihin pena bangke ge pena bamat ko puthot nitum haladak Raja Pothar Sports Association hin pestami puthot angdung kiti mate final match hala daili tum thek pon long po je haladak komatuma ke hai lapen kerem mate championship lapen runners up lo championship runners up lapen ladak Bukolia Sports Association long pini ke hai atim atum championship la pen runners up alang litum pen ako July first week pen ako nilitum pathu bipon po la ke phli atim atum angbong si pathu po la pen ke la phli atim angbong koma tim tum si championship dunjima la bangke ni tum kang vai pon lo la championship ke long atum phana bangke elitum dak lang fair isi football atim lo isi atim nilitum thik pon po asi lahan lo nilin ben pujela bangke ningarong mimi non litum dak lang fair hawar long non hejong nilitum karchu ponta dolo rodna rohang pilo alang lipan pen komola terang pi alang litum dak karbiang long pen mate asam apanta me alang litum isinong me ke ban lo hodak master game long gold medalist chepalong nun lo lasila puson ke pathuan ning hang tum dopik laselang litum panta me litum ansusi angsongan ilitum kaike anong me pawan long yapan ilitum jakong horang pidunang po bidi sore pidunang po athe ilitum non ilitum theklong lo karbiang long along ilitum CM Sir Dr. Tuliram Ronghang alang li bori pon pik sports ke paching thur ponjia phan non ilitum theklong lo alang li mithang ben stami sports bangke aning dok pik badminton pathu pen chenglok ason ansitami alang li ke pathu na bang aning hang pik aso joksi ni ilag ilitum lang fera fanda isi sports complex tanang pilo 1 lakh 2 lakh polam kale akror si 10 koti latame lahai pathu somar tum phan aning kiru ngaphan lo mate hala dak pathu ke charli nei adima phan lo si lahai stame ilitum CM sar thik pi pon lo silalo ilitum stame boriduna ansuse dak ilitum hawar pathu aning ha somar tum phan bang ilitum aning rung dunang po alang tum phan ho or pi dunang po masini li thana mi alam me doelo nang litum kaddu ka ve dak na cherap dun pen kecheng pen kijut anai do dun thega pot kaddu ka ve pini pathu gelang bang phu bang pi do an pas me nili asedak local mesi hisab pen ala tum pan suri suri ka churu pa jeri
Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.